hemen ikusiko duzuen bideoa, Raimon Queneau estilo ariketak liburutik ateratako testua dira. Testo bera modu desberdinetaz irakurrita. El vídeo que vais a ver ahora son textos del libro Ejercicios de estilo de Raimon Queneau. Es el mismo texto de diferentes maneras leído. Espero que os guste, zuen gustuko izatea espero dut. Iragan ohitura askoak. Eguardia izaten zen, bidaiariak autobusera igotzen ziren. Ez du joaten ginen. Jaun gazte batek buruan kapela bat eramaten zuen, txirikorda izaten zuena inguruan, eta ez xingola. Lepoa luzea izaten zuen. Kexu izaten zen aldamenezkoaz, eta ark ematen zizkion ukaldiez. Leku libre bat ikusi bezain laster, ara joaten zen ziztuan eta bertan esertzen zen. Geroago, zainlatzage geltokiaren aurrean ikusten nuen. Soingaineko bat jasten zuen eta han egoten zen. Adiskide batek ohar hau egiten zion. Beste botoi bat jarri behar izaten omen zen. En la pajarera que a la hora en que los leones van a beber nos transportaba hacia la plaza de Champéret, me fijé en un bicho raro, de cuello de avestruz, que llevaba un castor rodeado por un ciempiés. De pronto, el jirafito se empezó a espantar, con el pretexto de que una bestezuela vecina le chafaba las pezuñas. Mas para evitar que le sacudieran las pulgas, cabalgó hacia una madriguera abandonada. Más tarde, delante del zoo, volví a ver al mismo pollito cotorreando con un pajarraco a propósito de su plumaje, el cual le decía cómo podría quedarle más mono. Eguerdia zen, bidaiariak autobusera igo ziren. Ez du joan ginen, buruan jaun gazte batek kapela bat eraman zuen, xingola ordez txirikorda zuena inguruan. Leku libre bat ikusi bezain laster, ara joan zen ziztuan, eta bertan eseri zen. Geroago, Sen Lazar geltokiaren aurrean ikusi nuen. Soingaineko bat jantzi zuen eta antzegon adiskide batek ohar hau egin zion. Beste botoi bat jarri behar omen zen. Ostadarra. Behin batean autobus more baten plataforman nengoen. Gizon barregarri samar bat zegoen bertan. Lepo añil kolorea, kapela kordelduna. Bat-batean, orasten saio herrietan gizon urdin bati. Ahots berdez aurpegiratzen dio. Batez ere bultza egiten diola jendea jaisten den bakoitzean. Hori esan da, handoa jarleku hori baterantz esertzea. Handik 2 ordura, geltoki laranja kolore baten aurrean ikusi dut. Lagun bat aholku ematen ari zaio, jartzeko soingaineko gorriari beste botoi bat. Bitotean, bagine banaka batzuk, kontserban bezala gindoazenak. Gazte bat, oso argia ere ematen ez zuena, aldamenean zegoen gizon batekin, pixka batean hizketan aritu eta esertzera joan zen. Handik 2 ordura, berriro aurkitu nuen, adiskide batekin zegoen, eta jantzi kontuez ari zen. 12 eta 17an, S-lineako autobus batean, 10 metro luze, 2,1 zabal, 3,5 garai, abia puntutik 3 kilometro eta 600 metrora, 58 pertsona zeramatzala, gizaki bat zegoen, 27 urte, 3 hilabete eta 8 eguneko. 1,72 metro luzerakoa eta 75 kilo pixatzen zuena. Eta buruan 17 zentimetroko garaierako kapela bat zeramana, 35 zentimetroko xingola bat inguratua txano aldean. Gazteak kargu hartu zion 58 urte, 4 hilabete eta 3 eguneko gizonezko bati. 1,78 metroko luzerakoa eta 75 kilokoa. Telegrafikoa. Busa lepo stop. Gazte lepaluze kapela borobi txirikordatua duenak kargu hartu dio bidaiari ezezagun bati aitzakia utxalez stop. Arazoa orpo kontaktuz behatzak zapaltzea apropos stop. Gazteak eztabaida utzi eta leku libre bat hartu. Stop. Ordu bietan, place roomen entzun janzkera aholkuak lagun stop. Botoia goratu, stop, sinadura hartu. Deberías añadir un botón en el abrigo, le dice su amigo. Me lo encontré en medio de la plaza de Roma, después de haberlo dejado cuando se precipitaba con avidez sobre un asiento. Acababa de protestar por el empujón de otro viajero que, según él, le atropellaba cada vez que bajaba a alguien.
Este descarnado joven era portador de un sombrero ridículo. Eso ocurrió en la plataforma de un S completo aquel mediodía. Interjekzioak. Ixo! A! O! A! Puf! To! O! Fiu! Wah! Ui! Bo! Ai! Ea! Fiu! To! Puah! O! Zer horretan pasatu zen egun hartan ese lineako 12:23 autobusa Txanperrek aldera? 12:28. Jende asko altzegoen delako ese lineako autobusean? Mordoa. Zer egin zitzaizun harrigarri bereziki? Tipo berezi bat. Lepo luze-luzea zuena, eta kapelaren inguruan txirikorda bat zeramana. Anatomiaz eta itxuraz bezain harrigarria altzen portaeraz? Hasieran ez, normala zirudien, baina nortasun ziklotimiko paranoiko potentxo samarrekoa sortatu zen azkenean. Suminkortasun hipergastrikoak joa gainera une hartan. Eta nola nabarmendu zen hori? Tipo berezia kargu hartu zion aldamenek. Egun batean, eguardian, Monzon Parke aldean, gaur 84 lineako autobus ia bete bateko atzeko plataforman oso lepo luzeko gizon bat ikusi nuen. Feltrosko kapela bat zeramana, xingola ordez galoi txirikordatua inguratuta. Bat-batean, aldamenekoari kargu hartu zion. Bere ustez, nahita zapaltzen baitzion oinak, bidaiariak igo edo jaisten zirenean. Eztabaida azkar utzi zuen alde batera, libre gelditutako eserleku batera harrapaka joateko. Handi 2 ordura, San Lazer geltokian aurrean ikusi nuen berriro. Lagun batekin erausian, eta hark esaten zion, hoberena zuela joskin treberen bati, goreneko botoia goroxeago jartzeko esatea, paparaldea pixka bat izteko. Ezen ontzi bat, ez hegazkin bat, baizik eta lurgaineko garraio bide bat. Ezen goizean, ez arratsaldean, baizik eta eguerdian. Ezen ez umetxo bat, ez agure bat, baizik eta gizon gazte bat. Ezen ez xingola bat, ez listari bat, baizik eta galoi txirikordatu bat. Ezen prozesio bat, ez liskar bat, baizik eta bultzakada bat. Ezen ez aditsu bat, ez gaizto bat, baizik eta ipurterre bat. Ezen zutikako bat, ez etzandako bat, baizik eta eseri nahiko zuken bat. Usaimena. Eguerdiko ese hartan, oiko usainaz gain, bazen beste honako hauen usaina ere. Abadena, efigiena, atzeena, ibijotakoena, elemenia opakoarena, errestoena, ubelena eta ubeldikoitzena, ixeena, igrekoena eta zetarena. Eta bazen, gazte lepo luze baten hatz moduko bat. Galoi txirikordatuaren izerdi patx gixako bat. Amorru kutsu garratz bat. Kiratz koldar eta librazin bat. Hain nabarmenak, non 2 ordu geroago, Zenlaza geltokiaren aurretik igaro nintzenean, haiesen usain hartu bain nuen botoi gaizki jarri bati zerion lurrin kosmetiko, modako eta dotoretasunezkoa. Ignorancia. ¿Yo? No sé qué quieren de mí. Pues sí, he cogido el S hacia mediodía. ¿Que si había gente? ¿A esa hora? Por supuesto. ¿Un joven con sombrero de fieltro? Es muy posible. Aunque yo no miro descaradamente a la gente, me importa un pito, ¿eh? ¿Una especie de galón trenzado? ¿Alrededor del sombrero? Comprendo, una curiosidad, como otra cualquiera, pero desde luego no me he fijado en eso. ¿Un galón trenzado? ¿Y se habría peleado con otro señor? ¡Uf! Cosas que pasan. Y además, ¿tendría que haber vuelto a ver otra vez 1 o 2 horas más tarde? ¿Por qué no? Hay cosas aún más raras en la vida. Precisamente recuerdo yo que mi padre contaba a menudo que... Ustekabeak.
bai ez du gindoa zela autobus plataforma hartan. Eta bai ergela eta barregarria, itxura, mutilura, alajaina. Eta zer egingo? Eta ez da ahazten, lepameura, builaka gizon bati. Bultz egiten omen zion, aizue. Eta berehala, zer egin oberik ez eta, handoa lasterka utzi gelditutako eserleku bat hartzera. Andre bati utzi beharrean. Handik bi ordura, ez eta asmatu nor aurkitu dudan Fontlusa geltokiaren aurrean. Lehengo txankame bera. Janzkera aholkuak hartzen, lagun batek emanak. Sinistea ere. En conjunto es verde, con techo blanco, alargado con cristales. No los puede hacer cualquiera los cristales. La plataforma es incolora, o si se quiere, es mitad gris y mitad marrón. Sobre todo está llena de curvas, de montones de S, por así decirlo. Pero a eso del mediodía, hora de tráfico, es un raro embrollo. Para aclararse, haría falta sacar del magma un rectángulo de ocre pálido, colocar en el extremo un óvalo de pálido ocre y encima del todo pegar en los ocres oscuros un sombrerucho al que rodearía un cordón sina tostado y para colmo entremezclado. Oharra, esean, jendetza ibiltzen den ordu batean. Tipo bat, 26 urte ingurukoa. Feltrosko kapela buruan, kordoi bat duena xingola horrez. Lepo luzeegia, goitik tiratu baliote bezala. Batzuk jaisten dira. Aldameneko batekin haserretu da gure tipoa. Baten bat pasatzen denean bultza egiten diola aurpegiratu dio. Tonu negarti antza, gaizto kutsua eman nahi liokeena. Eserleku bat utxik ikusi orduko, arasi joan da harrapaka. Handik bi ordura, Cour de Rome aurkitu dut berriro. Saint-Lazare geltokiaren aurrean. Adiskide batekin dago, eta hala dio txahark. Beste botoi bat jarri beharko ioke soingainekoari. Eta erakutsi dio non, paparrean eta zergatik. ¡Ostras! ¡Las 12! ¡Hora de coger el autobús! ¡Cuánto gente! ¡Cuánto gente! ¡Qué apreturas! ¡Qué gracia! Ese pollo, qué jeta y qué cuello, 75 centímetros, por lo menos. Y el cordón, vaya cordón, no lo había visto. El cordón es lo más gracioso. Sí, eso, el cordón en el sombrero. El cordón, gracioso, muy gracioso. Y mira cómo se cabrea el de cordón. Con un vecino lo que le larga. Mira el otro, que le ha pisoteado. Ez dakit ondo non gertatu zen. Eliza batean, zabrontzi batean, ezurmendi batean, autobus batean hotel. Bazenan zer ordea, arrautzak, tapizak, errefrauak, eskeletoak, bai, baina haragi eta guzti eta bizirik, bai ala zen ikuste, jende autobusean. Baina bazenan bat, zerbaitek nabarmen arazten zuena. Baina ez dakit oso ondo zer. Megalomaniak, izentasunak, melankoliak, zehazkiago ziurrenek ere gaztetasunak, apaingarritzat baizuen zera, sudurluze bat, kokotxa bat, edatzalodi bat. Ez, lepo bat zen eta kapela bat, bitxi-bitxia. Kexatzen hasi zen, hori da, bai, beste bidaiari baten kontra hori seguro. Eta bukatu zen nola edo ala bentzat bukatuko zen sobra ere, ziurrenik bihar parietako batek iesari eman da. Ziurnez pertsona hori bera aurkitu nuela gero, baina nun, Eliza baten aurrean, ezurmendi baten aurrean, zaborrontzi baten aurrean, lagun batekin zegoen eta zerbait esaten ariko zitzaion, baina zer? Entonces llegó el autobús. Entonces me subo. Entonces he visto un sujeto que me ha llamado la atención. Entonces le he visto el cuello tan largo y le he visto el cordón que le rodeaba el sombrero. Entonces se pone a echar pestes contra su vecino que le estaba pisoteando. Entonces va a sentarse. Entonces más tarde vuelvo a verlo en la Plaza Roma. Entonces estaba con un amigo. Entonces le dice el amigo, deberías hacerte poner otro botón en el abrigo entonces. Plataforma, plaf, plaf, de un autobús, tuf, tuf, de la línea S. En el silencio solo se escuchaba un susurro de orejas que sonaba pi, 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 pi,
pintarrajeando de rojo a eso del medio. ¡Din don, din don! Día gemía la gente apretujada. ¡Ah! Y he aquí, kikiriki, y un gallito guillí, tururú, que... ¡Uah! Llevaba un sombrerito. Fiu se volvió cabreado. ¡Bra, bra! Contra su vecino y le dijo: Oiga usted, me está empujando adrede. Casi me pegan. Plaf. Pero enseguida el pollo, pío pío, se lanzó sobre un sitio libre sentándose en él. ¡Bluff! El mismo día, un poco más tarde, din don, vuelvo a verlo junto a la estación. Pu, charlando, bla bla bla, con otro efebo, tururú, sobre un botón del abrigo. Precisamente no hacía calor y ching, pum. Tanka, busa, heldu da, kapeldun bat. To ukaldia zenlazaren tokian. Botoi kontua. Hoy, en el Día del Libro, voy a leer un pequeño texto titulado Telegráfico. Bus abarrotado, stop. Joven, cuello largo, sombrero, cordón, apóstrofa, viajero desconocido, sin pretexto válido, stop. Problema de 2 pies estrujados, contacto presumiblemente adrede, stop. Joven abandona discusión por sitio libre, stop. 14 horas, Plaza Roma, joven escucha consejos, indumentarios, compañero, stop. Desplazar botón, stop. Firmado, Arturus. Apo erdara, epegupun bapatepe apan, epesepe lipinepe apakopon, apaupu topobupus bapatepen, plapatapa fopor mapat, nipindo po apalapa, gapastepe sepe gapa ipil bapat, ipi kupus ipi nupu epen, lepe popo, lupu sepe kopo apa, epe tapa, shipingo polapa, bapat epen, opor de pez, aparipi, bapat, sepe rapa, mapan apa, bapat tepe apan, bupu ipi lapa kapa, apa sipi dapa, apal dapa mepe nepe kopo, bapat epen, opo ipi nyapak, sapa papal sepen, sipis kipi opo lapa kopo. Gepe dopo apa gopo ipi kupu sipi duput, sapai pint, lapa sapa repe kopo, gepel topo kipi apan, bepera parepen, mopo dupu, kopo tipi popo. Bapa tepe kipin, apa opol kupu apak, apa ripi, sipi, sapa ipi opon, epe mapatepen, bopo topo ipi, bapat, zepe lapa, epe tapa. Botoi bat gehitu beharko joke iresen gainekoari, esan zion lagunak. Kuk derromeren erdian aurkitu nuen atzera. Aurretik utzia bainuen eserleku baterantz irrikasistuan zijoala. Protestaka ibili berria zen, beste bidaiari batek baten bat jesten zen bakoitzean. Bultza egiten omen zioela eta. Gazte mehark kapela barregarria bat zeraman buruan. Beterik zijoan ese baten plataforman gertatu zen hori guztia guardi hartan. Giorno batez meriggio, bete batean autobusu baten plataforma gainean indoala. Antzer nolako persone ikusiko. Joven uomo bat d'una lepo longo eta capello ingurato d'una ciriciorda. Eta allora joven uomoak akusatzen du guizagaitxo bat eta kargo hartzen dio. Oinak lizatzeaz eta hark ez zizkion oinak lizatzen ninullare. Baina kadira bobota bat ikusirik korrikatu da ez editzerakoa. Ordu bat dopo errekousi dut kontzilloak auditzen berrokioaren
bautono bat dela eta. Agur!